Masakaw explain, basa-basa na. Totally unacceptable. Trump reject Iran counter proposal amid Hormuz standoff. Ayaman na niyan nagyang ko na response sa gyang auto. Auto so piano tulta no na agad-agad na miya ka response niya bulgi mata. Totally unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Peter Trump agyang kaya sembag-sembag. Agyang kaya Iran may pantag sa agyang kaya ceasefire. US Donald Trump reject Iran response to US proposal aimed at ending the war, describing Tehran counter proposal as totally unacceptable. Ayaman na niyan na Peter Trump. Agyang kayo na response, agyang kaya Iran si ko miyaw na 14 points akaturoy si Trump na simbag agyang kaya Iran, nakati asumimbag man Amerika at iyan agyang kaya proposal. Agyang kaya Iran a ending of the war na iniibarat ni Trump describing agyang kayo na counter proposal agyang kaya Iran na totally unacceptable, di ko na i-accept o di ran ko na i-pag-admitan. According to Reuters news agency, Iran delivered its response through Pakistan mediator following recent diplomatic effort to halt fighting and reopen negotiations. Giyang ko na Reuters na may panutulian diniliber kon inuit ko na giyang kay ayaman na niya na Iran nagyang simbag Iran sangkot to katero Amerika. Following recent diplomatic effort, sid na tigyan, si sagyang kaya di ka pangilaya. Si kuyaman na niyan na halt fighting, sayaman na niyan na kitargan ko di ka tidawa, gulalan si ko negosasyon. I don't like it. Totally unacceptable. Trump wrote on a Truth Social without providing additional details. Giyang ko na sembag. Nayaman na niyan na kanabay ni simbag formal. Ka simbag Trump sa giyang ito social media niyan. Ini post yan ano pa ma. Iran proposal reportedly focus on ending the war on all fronts, especially in Lebanon where Hezbollah continue fighting Israeli occupation forces. Padukon si sagyang kaya antap, aim. O di na mapadalam sagyang kaya response sagyang kaya Iran na andaman na niya total. Akita pala kagyang adika tidawa na guwayaman na niya na mapadun. Agyang kaya mas mikitar gamambudi ka tidawa between Israel and Lebanon. Sagyang kaya kapananagumpo tadiran di ka tidawa sagyang kaya kapapantagan. Iranian state media said Tehran also demanded compensation of war damages and reaffirmed Iranian sovereignty over Strait of Hormuz. Padatigyan si sagyang ko to. A response sagyang kaya Iran. Why? Reaffirm nagupya kabagriran. Agyang ko to ayaman na niyan na kapklima Iran. Si ko ayaman na niyan na sovereignty. Ayaman na niyan na kagaganggaman agyang kaya Iran. Ayaman na niyan nagyang Strait of Hormuz na ayaman na niyan na piya kabagriran. So di ran hindi ka tiro sa sira ni makagaganggam. Pad sa amanan yan na teritoryo ra nagyang Strait of Hormuz. Why? Nagugyang kaya uranium. The semi-official Tasnim news agency reported that Iran additionally called for an end of the U.S. naval blockade guarantees against future attack. Ay Pedro sa gyang utwa isa, pendiman nagyang kaya Iran, nagyang kaya kambayadi kung may nga damage, agyang kaya Amerika si sa gyang Iran. Ana mapasangon na. Sama no to na pagabid ni ran si Trump. Waway. So paduto sa gyang utay ni response ran. Uwi na uman response sa katirwag nga Iran na di ran nan belagan akambayadi sa gyang mga bibinasa infrastructure si sa gyang kaya Iran. Padsan, gyang ko na Tasnim news agency reported that Iranian additionally call na padkon sa pamang ni gyang kaya Iran. Udi na katiro Iran. Inis bagirang kay Trump nagyang ka end of the naval blockade. Ayaman na niyan na mapasada din. O di na awaan nagyang kaya mga Amerikano mga nakakakadniran sa giyang ka na nakaragatan sa India
lalangkaw nira na Strait of Hormuz uway managyang kanan na blockade. Amya panutula sobra so 70 naval warship matatagusan na padanan sa kabaya agyang nga Iran pagkikuwasan agyang nga Iran prior si agyang kaya ceasefire. The semi-official task name reported naba grantes against future attack. Nayaman na niya na kagrantan adid na manggulaw la. Ayaman na niya na future akatidawa. Why? Between America ug nga Iran. The lifting of sanction. Naguyaman na niya na mada agyang nga sanction. Sa kapupri sa Amerika kung mga patumuta mo ka nagyang nga Iran. Aguma ko Iran. Kagisi kuminang una kaya tidawa. Why? Nayaman na niyan time pa ni sige pahalabi ko kaya pa ka-acceleran. So kaya pa ka Iran. Kaya kanya pahalabi na sulangon ng mga patamutamo ka na Iran na in-free sa Amerika. So may panutula sobra to 100 billion US dollar. Malana na pera. Wa. Naguyaman na niyan na malifted agyang nga sanction. Giyang kaya ayaman na niyan na sadin sa darpa o di na kontrol agyang Amerika karagatan. Nasabab sa agiya sanction, nasadjap siguro na oil tanker o di na kargadur. Makapupuon sa Iran na pendak pa na Amerika. Ginan so sanction. Ikadua, nasulangon na tumatampil sa Amerika na di makapumasa sa oil gasolina si sa Iran. Ginanip mga pada sanction. Unremove of US restriction on oil exports. Kauto. Kauta inisumpatira nun. Agumada tigyan ang uta restriction. Gya restriction na ginan so sanction. Ayaman na niya na oil exportation. Dataro to. Paman ang deliver siran ro sa Tampa ro. Na upamaka area Amerika, makokontroliran na pendak pa na Amerika. So yaman na niya na di ka ba ya Amerika o ka deliver kung mga padiya na country agyang aya Iran sa crude oil exportation. Sama no to na ibo di ka pusa ni di ka pusa na Iran na yang Russia, China, agulangon na nga da kontrolon Amerika. So ginan, padanan sa kabaya agyang aya Iran amadaon. So paganeron na Strait of Hormuz. Diran paki kuan. Ikadua, so uranium. Ikatlo, sanction. Ikatlo, yung tuwa pakibida ni ran sumiyang ada damage. Ikatlo na sanction. Ikapat na yamanan yan na pamana din pangilabuta Amerika. Sagyang adi ka po pasairan si kung mga karudwiran. Iman ni mapadalo naka kokontrol na Amerika. Diyan pa kapusan. Ging Amerika na din yan kabayaw ba makapasa sa ging kaya mga soki na Amerika na tinaw di kanusan pumasa. So ikadua na sadya pugo kita na ging kaya oil tanker ako na pendak pa na Amerika. So may nga ulad na isi ko mga previous. Oil price reportedly rose more than $4 per barrel. Netanyahu say war not over. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said war against Iran remain unfinished. In an interview with CBS 60 Minutes, Netanyahu said there is still more work to be done regarding Iran's enrichment uranium stockpile, nuclear facilities, ballistic missile program, and regional allies. Sige, Trump na dataro manakan kile nakatawaro na kesukurakan din. Peter yakin ya Prime Minister Netanyahu. Sagyang kaya kapa pananagumpot agyang negotiation between Iran ug Amerika na mitero agyang kaya Iran, Israel. At tigina sama na nagyang adi ka tidaw si sagyang Iran na dapat na imapasad. Ngay no to nakagyang kaya Amerika na declare niya na mapasad suka tidaw sagyang kaya Iran. Wait na siya kini Netanyahu na di na ditero na dapat na mapasad sudi ka tidaw agyang kaya Amerika Iran sang Amerika Israel to Iran. So dapat na tigin mapasad. Ugid naging Amerika na declare niya na mapasad. In an